les forces de défense du Rwanda ont cette fois. Most of the refugees have declined to be transferred to the transit. Ndagusuhuje kandi ngwaye ikaze muri kino kiganiro ku makuru atandukanye ku mpande zombi zirimo igihugu cy'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse birumvikana na M23 kugeza ubu. Amakuru amaze kumenya nuko no mutwe amaze gufata agace ka Bunagana. Wanamaze kandi kumva yuko kugeza ubu kubera ino mirwano abarenga 30 bamaze guhunga to be transferred to the transit center. Warubizi yuko se uretse abaturage ingabo za Kongo ndetse na polisi benshi muri abangaba bahungiye mu gihugu cya Uganda. Ugandan side, these ones managed to surrender. Hanyuma ikindi warubizi ko umuntu uyoboye no mutwa M23 ukomeje gufata ibice bitandukanye bya Kongo, uyu yabaye umwe mu basirikare kabuhariwe mu ngabo z'u Rwanda. We're okay with that too. If it means taking Goma, we are ready to advance there. It depends on the government. Uno mugabo w'umuhanga mu mirwanire, gutegura urugamba ndetse no gutega udutega umwanzi ari we General Sultan Mashenga yaba ari mu ntoki. Ikaze muri kino kiganiro aho ibyo byose tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye kandi nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Uno mutwa M23 urwanira mu mashyamba ya Kongo wongeye kubura imirwano aho uyoboye na General Sultan Mashenga. Uno mugabo akaba ari umwe mu basirikare b'abahanga mu mirwanire gutegura urugamba aho yatorejwe ndetse akanaba mu gisirikare cy'u Rwanda. Mbere yo kukubwira aho urugamba yoboye kugeza ubu ngubu rugeze, reka tubanze tugaruke kuri amwe mu mateka ye ndetse n'ibyibanze ushobora kuba wakwifuza kumumenyaho. General Mashenga yabonye izuba tariki 25 Ukuboza mu mwaka w'1973. Akomoka mu gace ka Masisi ariko kandi yakuriye mu gace k'amajyaruguru ya Bwito ho muri Rucuru angani muri Kivu y'amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sultan Mashenga yaje kwinjira mu ngabo za RPF mu myaka ya mbere yo mu 1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwari rutangiye. Uyu yari umwe mu basirikare b'inararibonye mu gutega agace umwanzi nk'uko bamwe mu barwananye nawe bagiye babitangaza. Mu ngabo z'u Rwanda Mashenga yakuye ipeti rya Serja ndetse yari umwe mu babashije kugira umusanzu wo hejuru mu kubohora igihugu avuye mu ngabo ziyunze kuri RPF ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sultan ariko yanagiye ahura n'imbogamizi ku bw'amashuri kuko nandi yarazi kuvuga z'amahanga yaba igifaransa cyangwa se icyongereza, byose yabivugaga biraho. Ibyo we yabaga yitayeho cyane n'icyo ari buze kuza gukora ndetse n'ubuhanga yerekana iyo ageze ku rugamba. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo hagati y'umwaka w'1998 ndetse n'umwaka w'2002, Mashenga yari muri batayo ya Nguluma, imwe mu zarwaniriye mu gace ka Kitona. Mu bikorere y'ino batayo Mashenga yagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byayo, by'umwihariko mu gace ka Katanga aho yarwanye urugamba rukomeye mu b'imbere. Gusa nanone imyitwarire mu gisirikare nubwo yari umwe mu bakomeye ntabwo yakunze kuvugwaho rumwe kuko bamwe mu barwananye nayo mu bihe bitandukanye bagiye babitangaza. Yagiye atabwa muri yombi inshuro zitari nkeya cyane cyane mu mwaka w'1997. Mu mwaka w'2005 nibwo Sultan Mashenga yageze ku ipeti rya majoro, ubwahangaha ariko akaba ari mu ngabo ziharanira ukwishyira ukizana za Kongo arizo RCD. Muri bino bihe kandi ni nabwo General Nkunda yatangiraga kwegeranya ingabo zo kujya mu mutwe we, umutwaro ugamije kurengera abaturage cyane cyane bavuga ikinyarwanda, umutwaje kwamamara nka CNDP. Mashenga yari mu gace ka Rucuru icyo gihe aho byihuse yahise umwe mu bumvise vuba maze atangira gukorera Nkunda, ahita anatsindira icyizere cye byihuse kurenza abandi. Nyine yari umuhanga mu byo yakoraga. Mu mwaka w'2007 CNDP ya Nkunda hamwe n'indi mitwe inyuranye yo mu mashyamba ya Kongo yaje kwinjizwa mu gisirikare cy'igihugu cya DRC kizwi nka FARDC, maze Mashenga ahita agirwa umuyobozi mukuru wa batayo yitwa Bravo. Nyamara kino gihe cyari kibaye intangiriro yo kwihuza no kongera gutandukana hagati y'iriya mitwe ndetse na FARDC, aho kugeza ubu tuvugana n'ubundi nyine Mashenga akuri umutwe urimo kurwana na FARDC. Hagati aho ariko nubwo ibyo yashinjwe Nkunda yakomeje kugenda agaragaza ko bitari byo, ariko raporo y'umuryango w'abibumbye yaje kugaragaza yuko Sultan Mashenga ari wayoboye ubwicanyi bwabereye mu gace ka Buramba. Nubwo atagaragaye ku kibuga, bikaba byaremejwe yuko Sultan Mashenga yohereje Lieutenant Colonel Innocent Zamurinda uzwi nka Zimurinda, aho n'ubwicanyi bwabaye hagati y'itariki 9 ndetse n'itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2007.
ubwo bwicanyi bukaba bwaraguyemo inzirakarengane zigera ku bantu 15 muri kino gihe. Kandi ubwo nibyo byari bitarakemuka neza, ni nako imikoranire hagati ya FARDC, igisirikare cya Kongo amwe n'imitwe yari yayunzeho itakomeje kugenda neza, bikaba byaratumye CNDP yongera kwisubiranya, maze Makenga wari ugeze ku ipeti rya koloneli ahita ahabwa inshingano zo kuyobora ingabo z'uno mutwe mu gace ka Rucuru kari hafi y'umupaka wa Bunagana uhuza u Rwanda na Kongo ndetse n'ibice bya parike y'igihugu ya Kongo ya Virunga. Mu mwaka wa 2008 nyuma y'inama y'amahoro ya Goma hamwe na guverinoma ya Kongo, Makenga yazamuwe mu ntera ahita agirwa umuyobozi w'ibikorwa bya CNDP ndetse ibirindiro bikuru by'umutwe wa CNDP byimurirwa mu gace ka Rucuru. Ubwo kandi aha ni nabwo Rurankunda yaje gutabwa muri yombi, aho yafashwe na guverinoma y'u Rwanda mu mwaka wa 2009 binyuze mu masezerano y'ibanga yakozwe hagati ya leta ya Kongo ndetse n'iy'u Rwanda. Ahangaha nabwo ntabwo Makenga yigeze atuza, ahubwo yatangiye kwiyegeranya ngo arebe ko yagerageza kurwanira Rurankunda, ariko biza kuba iby'ubusa. Bidateye kabiri ari mu bayobozi bakuru ba CNDP bagera kuri 11 basinye amasezerano y'imikoranire hamwe na guverinoma ya Kongo tariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2009. Nyuma yaha CNDP yongeye kwihuza n'ingabo za FARDC, maze Makenga ahita ashyirwa mu mutwe wo kurwanya FDLR mu bice bya Masisi ndetse na Walikale mbere yo kwerezwa muri Kivu y'Amajyepfo, aho yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri aka gace. Ibintu byongeye kuba ibindi rero muri CNDP ubwo General Jean Bosco Ntaganda ari we wembezwaga yuko asimbuye Nkunda ku buyobozi bw'uno mutwe n'ubundi wari utangiye kongera kudakozwa ibyo gukorana na FARDC, kuko wavugaga yuko ari bimwe mu byo bemeranyije FARDC itarimo gukora. Ibi ngibi rero nibyo byazamuye umwuka mubi ndetse ingabo z'uno mutwe mu buryo bweruye zicikamo kabiri. Ntaganda washinjwaga ibyaha by'intambara n'urukiko rwa ICC yanashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi guhera muri 2006. Uyu nguyu nawe n'umwe mu basirikare batojwe ndetse banarwanira mu gisirikare cy'u Rwanda imyaka itari mike, gusa igihe cye kinini akaba yarakimaze arwanira muri Kongo mu karere ka Ituri. Mu mwaka wa 2011 hagati, Ntaganda yaje gusura Makenga muri Bukavu ngo nibarangiza barebere hamwe uko bashyiramo ibikorwa byabo nk'abagize CNDP, nubwo ariko kino gihe nabwo bari bagisa n'abakorana na FARDC. Muri Gicurasi umwaka wa 2012 Makenga ibyo yarimo byose yarabihagaritse, maze yinjira mu mutwe wa M23 ahita anazamurwa ashyirwa ku ipeti rya generale. Bidatinze yahise atangazwa nk'umuyobozi mukuru w'uno mutwe wa M23. Mu mwaka wa 2012 mu Gushyingo, umwe mu bari inshuti za Ntaganda utaracanaga uwakana Makenga ariwe Baudouin Ngaruye nawe yazamuye mu mapeti arangije agirwa generale, ahita anagirwa umuyobozi wungirije wa M23. Mu mwaka wa 2013 nibwo M23 yatangiye kuyogoza leta ya Kongo iyishinja yuko ari byinshi mu masezerano bakoze ariko kandi batigeze bubahiriza. Uno mutwe ukaba aratangiye kurwana unafite imbaraga nyinshi maze wigarurira Goma yose. Gusa ariko muri Gicurasi umwaka wa 2013 M23 yaje gukubita inshuro FARDC ndetse amakuru aza kujya hanze yuko Makenga yakomeretse bikomeye. Mu Gushyingo ku mwaka wa 2013 ubwo M23 yari maze gucika intege, Makenga yemeye kumanika amaboko n'amagana y'ingabo ze maze bahita bahabwa ubuhungiro mu gihugu cya Uganda aho bamaze imyaka itari mike. Mu mwaka wa 2017 Makenga yavuzweho kwitaba Imana, nyamara yarakiri muzima cyane dore ko yongeye no gusa n'ushaka n'ubundi gusubukura ibikorwa by'ingabo ze, gusa ariko aza gutsindwa. Mu mpera z'umwaka wa 2021 amakuru yongeye kuvugwa ndetse no kujya hanze yuko M23 yagarutse kandi ku muvuduko wo hejuru. Kuva kuri ino nshuro ibyo bavugaga kuko byaje kugaragara ko ari byo, dore ko mu ntangiriro z'uno mwaka n'ubundi M23 ari ikomeje kwigarurira ibitangazamakuru bitandukanye cyane cyane byo mu karere, imirwano yayo hamwe n'igisirikare cya Kongo. Wahita wibaza ngo wenda mbere yuko turebera hamwe aho urugamba hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Kongo rugeze, ingabo Sultani Makenga yoboye zingana iki? Nkuko abyivugira uno mugabo w'imyaka 48 avuga yuko M23 ifite ingabo zigera ku 6,000 akaba ari ingabo zisuganyirije mu bice by'ibirunga. Makenga atangaza yuko igihugu cya Kongo gikeneye impinduka, kurandurwamo ruswa, gucyura impunzi ndetse no kurindira umutekano abaturage, kandi bose kimwe nta gutonesha na kumwe guhari. Avuga yuko ibibazo byose agaragaza uno mutwe utazigera uhagarara na gato mu gihe byose bitaba byakemutse, kuko aricyo kintu cyamuhagurukije maze kikamuzana ku rugamba.
Ikindi kandi uno mutwe ukabona komeza gutangaza yuko yiteguye ibiganiro mu gihe cyose leta ya Kongo yagaragaza yuko yiteguye kuganira. Makenga kandi ibyo leta ya Kongo ikomeza kwemeza yuko M23 bashyigikiwe na guverinoma y'u Rwanda abihakana yivuye inyuma akagaragaza yuko ntaho ruhuriye n'ibirimo kubera muri Kongo ibitanyuranye n'ibyo Alain Muku aheruka gutangaza kimwe na guverineri w'intara y'Iburasirazuba bavuga ko ibivugwa byose ari urwitwazo rudafite icyo rushingiyeho. Mu yandi makuru tugana ku musozo, reka turebere hamwe gato uko urugamba rwo gufata Bunagana rwagenze ndetse n'uburyo ingabo z'u Rwanda zijeje abaturage umutekano ku bitero byose bizashaka kwinjira mu gihugu bizahagarikwa nyuma y'uko n'ubundi FARDC ishinja igihugu cy'u Rwanda kuba ari rwo rwafashe Bunagana. Kugeza ubu muri Kongo abaturage bavuye mu byabo guhera ku cyumweru bahunga imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC ndetse n'inyeshyamba za M23 Bunagana. Abaturage bakaba baravuye ahangaha no mu nkengero zayo muri teritwari ya Rucuru y'intara ya Kivu ya ruguru nkuko byatangajwe na UN. Buri ruhande kugeza uyu munsi rukaba rwarashinja urundi ko ari rwo rwatangije no mirwano yatumye abaturage benshi bahunga maze bakerekeza mu gihugu cya Uganda. Croix Rouge ya Uganda ivuga yuko hakenewe ubufasha butandukanye ku bahunze no mirwano yatangiye kuri kiriya cyumweru gukaza umurego. Abarenga 30 nabo bakaba baravuye mu byabo ku cyumweru bajya mu mashuri n'insengero y'u Rwanguba, Kibindi ndetse na Kinoni muri teritwari ya Rucuru nkuko byavuzwe n'ibiro bya UN bishinzwe ubutabazi. Ngoma abajijwe icyo avuga ku ngaruka zino mirwano zirimo guhunga ko abaturage bamunagana n'inkengero zaho yavuze ko bifatanyije n'abaturage kuba ari mu kababaro kandi ko babizi. Ati Kongo imekata mazungumzo, inasema sisi ni wagaidi hawezi zungumza na sisi. Bari abahunga n'abavandimwe bacu ni imiryango yacu, turabasaba gutuza mu minsi mike baraza gutaha iwabo kandi tuzabarinda maze babone itandukaniro ryacu n'ingabo za leta. Ati mu minsi mike rwose baraza gutaha. Ngoma akomeza avuga yuko batifuza intambara ko ahubwo basaba ibiganiro maze na leta kubahiriza amasezerano bagiranye imbere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu yahisemo kutazaganira na M23 itina yita umutwe w'iterabwoba kandi ivuga yuko ibyo arimo gukora byose ari ibikorwa n'imitwe y'iterabwoba. Agataho ngaho kandi impande zombi n'ubundi zikaba zikomeje kwitana ba mwana kubapfushije benshi aho buri ruhande rushinja urundi kuba rwaratsinzwe. Urugero nko mu ijoro ryo ku cyumweru umuvugizi wa M23 yabwiye BBC yuko muri iriya mirwano bishe abasirikare benshi ba FARDC abandi bagahunga basize intwaro zabo. FARDC nayo ku ruhande rwayo ikaba yaravuze yuko yasubije inyuma ndetse kanakurikirana abarwanyi ba M23 bari bateye Bunagana kandi ko basize inyuma imirambo myinshi byerekana yuko ari nkaho babashije kubatsinda. Mu itangazo rya FARDC ryavuze ko ku mirwano yo ku cyumweru bafashijwe n'indege za gisirikare za MONUSCO. FARDC kandi ikamuriro tangazo yarongeye gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 kugerageza gufata Bunagana. Ahangaha kandi ni nabwo FARDC ivuga yuko yapfushije umwe mu bakomeye ariwe Major Eric Kirakumwisa warushinzwe umutekano wa General Major Peter ukuriye ingabo ziri kuri no rugamba Forces de défense du Rwanda. Iri tangazo zikomeza zivuga yuko uno mugabo yiciwe mu gico cyatezwe n'umwanzi ku muhanda werekeza Bunagana. Urugamba rwo gufata Bunagana rukaba rwarangiye n'ubundi umujyi wa Bunagana ufashwe na M23. Uno mutwe niwo wemeje bwa mbere no makuru uvuga yuko uri kugenzura umupaka wa Bunagana uri ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda. Ngoma uvugira uno mutwe kuwa mbere yabwiye ikinyamakuru BBC ati Bunagana yose nta kuvanaho na hamwe twayifashe. Uruhande rwa leta ya Kongo ntacyo rwahise rutangaza ku byavuzwe na M23 kuko ubwo yarabajijwe niba Bunagana yafashwe nk'uko uriya mutwe bitangaje. Umuvugizi w'ingabo Colonel Guillaume Njike yasubije yuko ari buze kuboneka nyuma. Ku rundi ruhande ariko n'umunda n'amakuru yari yongeye kwemezwa na Radio Okapi iterwa inkunga na UN aho yari yavuze yuko umujyi wa Bunagana wafashwe na M23 nyuma y'uko ingabo za leta zawuvuyemo ari nkaho zitarwanye. Nyuma y'amasaha make Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yaje kwemeza ifatwa rya Bunagana ariko kandi ihita ishinja ingabo z'u Rwanda kuba arizo zafashe uriya mujyi. Forces de défense du Rwanda. Mu itangazo ry'ibiro bya guverineri wa Kivu ya ruguru byavuze yuko nyuma yo kubona gutakaza gukomeye ku rugamba kwabo bafasha ingabo z'u Rwanda ngo zahisemo kurenga ku mipaka n'ubusugire bw'ubutaka maze zifata umujyi wa Bunagana. Et a découvert
décidé de violer l'intangibilité de notre frontière. Leta ya Kivu ya ruguru ikaba yaravuze ko ibyo ngibyo ari intambara kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cya Kongo, kandi yemeza yuko ibikenewe byose byateguwe ngo bongere gusubiza ibintu mu maboko yabo. Invasion de la RDC et les forces armées de la République démocratique du Congo. Nyuma y'ibingibi ariko ingabo z'u Rwanda zo mu itangazo ryashyize hanze ntabwo zivuga ku birego bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo zizeza ubusugire bw'imipaka y'igihugu n'umutekano w'abaturage b'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda kivuga yuko kandi kizakora ibishoboka byose mu guhagarika ibitero ku butaka bw'igihugu. U Rwanda kandi rukaba rwaranagiye ruhakana kenshi gufasha umutwe wa M23, nawe wakunze guhakana kenshi gufashwa n'ingabo z'u Rwanda. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Mukurarinda mu byumweru bishize yatangaje yuko ikibazo cya M23 ari ikibazo kira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo. Nyuma yo gufata uno mujyi wa Bunagana, M23 ikaba yaratangaje yuko gufata uno mujyi bitari intego yawo, ko ahubwo yawufashe mu rwego rwo kwirinda ibitero byo kubarasaho hakoreshejwe imbunda zirasa kure ziri Bunagana. Uyu mutwe kandi ukaba usoza usaba Perezida Tshisekedi nanone gufata buno buryo maze agafungura ibiganiro n'umutwe wa M23, aho uno mutwe usanga yuko ari byo gusa bishobora kuba byahagarika intambara. Hanyuma kandi andi makuru ahari aravuga yuko hari ingabo nyinshi za Kongo zamaze guhungira mu gihugu cya Uganda. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix yabwiye BBC yuko guhera kuri no wa mbere y'abasirikare barenga 137 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abapolisi 37 abanga bose bahungiye mu gihugu cya Uganda. Who crossed to the Ugandan side. These ones managed to surrender. Uyu Kurage yemeje yuko kandi mpaka bino bihugu byombi wa Bunagana urimo kugenzurwa na M23 kugeza ubu. Wahita wibaza gatoya ngo ahangaha Bunagana ahanyine bafashe mu by'ukuri hangana iki, kandi haba hari izihe nyungu kuri M23 kuba yafata uno mujyi. Bunagana ni umujyi muto uri ku ntera irenga gato kilometero 70 uvuye Goma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Uyu mujyi ufatwa nk'ingenzi mu bucuruzi bwambukiranya imipaka hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda. Bunagana kandi ikaba yaranayirukaga gufatwa na M23 mwaka wa 2012, bivuze ngo ntabwo ari ku nshuro ya mbere n'umutwe ufasha uno mujyi, aho uno mutwe ubwo wawufataga muri 2012 wawifashishije mu kugaba ibitero byafashe umujyi wa Goma. M23 ikaba yaraje kwakwa Bunagana mu kwezi kwa 10 ku mwaka wa 2013 ubwo yatsindwaga urugamba. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none. Niba wajyaga wibaza ubuhanga bw'uhagarariye M23 ku rugamba ndetse ukaba wanifuzaga kumenya aho urugamba rugeze kugeza none, reka twizere ko byose umaze kubyumva mu buryo burambuye, aho ngushimira ku bw'uno mwanya wafashe maze ugakurikira kino kiganiro. Nk'ibisanzwe andi makuru mashya adasanzwe yose uraza gukomeza kuyasanga hano. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine.